Muingi wa kaunti ici ithathatu ni wikinyitie mwena wa Murot niguo kunyitanira na andu thi ngima gukungwira muthi wa bunda aria mari nacio makiuga wira uria ikoretwo ikiruta nicio citumite ciana ciao ithome hamwe na gucenjia miturire yao. Sisi watu ya hapa chini tunateseka sana. Sasa wakienda wakule hata hizi punda zetu tunashindwa tutafanya kazi na nini. Kwa hivyo ninaomba serikali yetu waendelee kufunga kichinjio. Sisi hatutaki hiyo kichinjio ya Mokotio, Machakos, huko Kitui. Sisi hatutaki hiyo vichinjio kwa sababu hapa Bomet na Narok hiyo kitu imefunga. Ametusaidia siku nyingi sana. Ametusomesha watoto, ametulinda kwa chakula. Hakuna sasa hii punda yetu hakuna kuomba kwa sababu tukiitisha kila chakula anatupatia. Jeni Rono umwe wa uria bunda igiri ciake cierega kuiywo kiumia kihituku akihoya thirikari ihinge ithinjiro iria cikikorwo kuo bururi-ini niguo bunda ithie na mbere kuruta wira uria imarutagira. Sasa na vile sasa waisi amekuwa nyingi kwa hii kaunti yetu. Sasa punda ikiibiwa hii kaunti ya Bomet na pelekwa kaunti ya Narok. Sasa tumejaribu, tunaomba daktari wetu atufungie hiyo sehemu yote ndio tupata sasa tuendelee na kazi yetu ya punda. Kennedy Gaitho murugamiriri wa farming system akiuga ni wega Kenya magetikira gutigirira ni makorwo makirora bunda ciao indi to gucirutithia wira na magacihe njanjo iria ciagiriire. Nyitanire na arimi a bunda kuma kaunti nyingi kuma kaunti cia Naikuru ona Bomet, Narok, Nyandarua ona Baringo. Korwo ni mai ni bunda, korwo ni ngo ni bunda, korwo ni guthomithia ciana ni bunda. Hota na kuona ati ni turamirora na njira ya igwetete kuona riria ikurwara ni turatira ndagitari riria na ironda ni turamicugurikira ona nginya tukamihe ona nafathi ya kuhuroka. Bunda makiria ma 2,000 hamwe na ngui ikiheo dawa cia minyo, njanjo ya muriru nigetha kurigiriria murimu uyu gutamba kaunti-ini ici ithathatu. Ngoyera muthenya uyu ni twahota bado kucanja bunda dawa ya rabies hamwe na ngui ona gwata gucihe dawa ya minyo. Maya ni maundu maria turera arimi ya bunda ni wega makorwo makimarora na njira iria igwatite. Abrosco HCC wa kaunti ya Bomet agitugiria bangi na kuga kaunti ya Bomet iri muhari-ini wa mbere gutigirira bunda ni ciaigwo na riri mwega guku munini wa county commissioner wa Bomet ya irathiro Thomas Nyoro akiuga aria makoretwo makiia bunda cia muingi ni mekuerwo makinya maruru. It brings water for the thirsty. It brings firewood for those who are in cold season. It brings transport of produce to the market. So Adangi is a source of livelihood in our area, particularly in Bomet East and Chebalungu in the Bomet County. Thirikari ni tuthite na mbere kuhurana na mikora ira irathinja ndigiri kihorera na tuge ica ikuhi tukoretwo na wici ucio guku na thirikari na vitengo ciothe cia usalama na thirikari nene na thirikari ya county ithuothe na community etunyitanite niguo tuone wici ucio kana uhaini ucio nduguthie na mbere. Handu-ini ha Inooro TV kuma mwena wa Murot, ritwa riakwa ni Wanyuike wa Mbugua.